Dia bagi you macam ni. Okay, contoh dia bagi you satu graph. And then you just need to identify straight away lah. Alright, hai, Assalamualaikum semua. So, I'm back for part 3 untuk kita tentukan punca-punca menggunakan kaedah pemfaktoran secara manual dan juga kalkulator. Saya sangat tertarik untuk kongsi secara manual dulu and then we go with calculator lah. Saya akan ajar macam mana nak tekan calculator for class Swiss and also EX570. Okay, let's go through one by one. Okay, jom kita cuba contoh satu soalan lah. Let's say we go with contoh contoh satu, tentukan punca bagi x square minus 5x plus 6. Okay, alright, so kita go through dulu manual punya method. Okay, ni pemfaktoran lah pemfaktoran manual. Okay, this you learn masa you form 2. Okay, so what we should do is the first thing, you ada palang ni sangat penting. And then you just make sure you know this is A, C, B. Sebab tu penting sangat untuk you tahu siapa A, B dan C. Sangat penting. Now here put x square. This one we put 6. This one is negative 5x. Okay, and then don't forget kat sini adalah operasinya adalah darab dan kat sini operasi dia adalah tambah. So now ask yourself, apa darab apa dapat x square? Okay, so which is the answer is x times x. Okay, now, apa darab apa dapat 6? So we got choice which is 1 times 6 and also 2 times 3. So based on this, which one yang kita nak pilih? Yang mana kita nak pilih kan? So macam mana nak pilih? Adalah you tengok dekat sini. Kita nak 5x ataupun negative 5x. So yang mana yang paling possible? So we have 2 times 3, the easiest one. So kita buat apa? Kita pun buatlah sini 2 darab 3. And then we just cross multiply. Okay, and then so here we got 2x and here got 3x. So kita tengok 2x plus 3x is actually 5x. Tak dapat negative 5 pun cikgu. So what we need to do, we just change lah. Negative 2 plus negative 3. Okay, so kalau situ negatif, sini pun negatif, sini pun negatif. So final answer for our factorization is x minus 2 and also x minus 3. So this is our final factorization based on manual method. Okay, how about kalau saya ajar you secara menggunakan calculator? Okay, we have a calculator ni kita ada 2 jenis pula kan. Kita ada class Swiss and we also got 570EX. Okay, so kalau dekat class Swiss, first you kena tekan menu. Lepas you tekan menu, please find this symbol, the negative symbol. And then you kena tekan apa? Okay, and then you kena tekan apa? 3. Okay, lepas tekan menu, tekan negatif, we go with polynomial. Dia akan keluar simultaneous. Polynomial. Okay, simultaneous dan juga polynomial. So, please choose polynomial. Polynomial ni nombor berapa? Nombor 2. And then, dia akan keluarlah polynomial ni nombor 2 and then dia akan
polinomial ni dia akan pilihan 2 atau 4. So 2 and then now baru boleh dia akan keluar lah. Okay. So dia akan ada degree 2 ke 4 and then you choose 2 lah. Degree 2 tu bermaksud nilai tertinggi ataupun kuasa tertinggi adalah 2 kuadratik. Okay, now just key in sajalah apa x square plus what x plus c. Okay, oh sorry. Sebab tu you sangat-sangat kena faham. This is A, B and C. So this is class width. Okay, kalau 570EX pula macam mana? Kalau 570EX, the first one you need to do is you tekan mod. Mod 3 times. Mod 3 kali. Okay, after you tekan mod, dia akan keluar EQN, which is number 1. Okay, number 1. Okay, lepas you tekan EQN number 1 tu, dia akan keluar unknown. Tapi you kena tekan ke kanan supaya you akan dapat degree. Degree. Also 2 to 4. So please choose 2. And then you akan dapat lah. Dia minta A, B and C. Okay, so then you boleh dapat the answer. You akan dapat exactly the same thing. Okay, cuma ingat bila you tekan calculator, whatever answer dekat calculator, please make it opposite. So, calculator akan bagi jawapan x1 sama dengan 2. x2 sama dengan 3. Okay, so make it opposite lah. X minus 2, X minus 3. Okay, kalau dekat calculator positif, dekat sini negatif. Kalau sini positif, kat sini negatif lah. So, samalah dekat sini. Ni pemfaktoran mencari punca-punca. Oh, sorry. I think I missed this one. So, final answer, X sama dengan 2. X2 sama dengan 3. Okay, sebab soalan minta tentukan punca-punca. So, perlu ada jawapan akhir lah. So, ini menggunakan manual dan juga kalkulator untuk pemfaktoran. Kalau dari segi graf, tak ada masalah. Sebabnya kalau dari segi graf ni, kalau tengok, kita memang kena cari punca-punca lah. Selalunya kalau dari segi graf ni, soalan dia akan, sebagai contoh, dia akan bagi you terus lah. Contoh, dia bagi you macam ni. Okay, contoh dia bagi you satu graph. And then you just need to identify straight away lah. Okay, you kena identify here dapat berapa. And then here dapat berapa. Okay, ini X1, this is X2. Okay, selalunya dia akan bagi you nilai persamaan kuadratik. You sendiri yang akan tekan calculator and cari. So, you ada nak tekan kalkulator ataupun pemfaktoran ni adalah cara dia kat sini. Okay. Okay. Alright, so I hope you learn something. So, kita akan kembali ke part 4 untuk saya ajar macam mana nak buat the whole sketching of graph. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.